Via Kamal ka Nuer online TV channel and the Manduni Chankwasnyak bane racha kadwa badan and gake social media kaje rewich ka South Sudan kwene selpa kema yadit ko Ramadan and top order no ba social media bagak and social media andana gake TikTok kene Facebook ban jeling kel kenyam ko be kon ta dan len waru den ke jabo kon kul ngaje no ngummi woken ko ba social media baga kashi netin kon tel la South Sudanese nakanas to neden nakanas ke Sudani ku kana nang South Sudanese bije cho nyak ne ko ken larame ko gore jen o dera andere jeling kajan larame mishanong yentama kuumɛ South Sudan ci kuumɛ South Sudan social media jaja gak ka shanga jan dangro wida raw ka paikel ron kina dangro wida jan dangro wida diech an wala shanga jan dangro wida diok ka paikel ron kina dangro wida jan dangro wida diech ana Ramadan to border melado ba social media bagak kirma yadit de yen go jeno jaram dan gaka duno bana watar and me bukon madan le rode bana jeling go anu ngum twok magaka social media ka jamane kirma yadit what your opinion go ba TikTok and Facebook ba ka gakre which ka South Sudan and gak social media eno ba jagak chicken la ro be take a pet to shop diok ki ninti jan bangon tishi South Sudan social media chicken be use ka jaki chebelet kaka gak ka social media ka social media ka kwiko chi Sudan chike video nitin nakan South Sudan intin chicken alaska social media neren kon let video na social media ka Sudani chike South Sudanese kan chicken video na ngani kan la social media gwad mi ngut kan jinubin ten na kan ka rewit ka wan madani ka jazira ka video ni chanen ana mo shi janen de social media de jawi ke je kuumɛ South Sudan eko jaglo nen to wan ka jet misha ne ku shaka na ka ngum de lel de gang ne ka ko ci kana bangach ki der goro be kan manan chore lat abijeling ngum de lel bu konwo kam dan la ro den tama ka South Sudan ana ala odoro me mi cha yor pinye kirma yadi de melade jeno ba social media ba je gagane ne me teka tar ke teka mutwok ndo badana ngaka je bu kono linkel dio je dong tandu dong mi dong kan warga dana sha goro kuumɛ Sudan kan jek ala South Sudan chike government chike warga kana gor warga chike na gore tana dong de kan gujano ke dong ken je ko tene de kan je ko to ri ngani no men chale le kuumɛ Sudan South Sudan ni mu gwa ko chicken social media chicken ban ko wo kana ko lo kana bi South Sudanese be kan image ni ki graphic image ten kon ala ko social media kuumɛ Sudan e bi kana chicken bene ko chilo na te bijia ne me te ka tarrodin tar no mo jen kon lingon warga chagor kuumɛ Sudan kuumɛ Sudan me jikana lat ji South Sudan ko ji South Sudan jikana gorno dong de kan ai kon ninte pa etwok me chi South Sudanese chi kariya ka long ka do badan dong de kan man je ka chalat kuumɛ Sudan de kana loch so ana mo men tenong jane
en kuumɛ Sudan war gadan chagor chamen chagor kuumɛ sa Sudan che ka joga no me lad yana mo che tok ne kun naka ka kelot chikana lar kan ne kun naka ka kelot naka sa Sudanese kelot dobra ni kan lat kirma yadit ne be after be kana kula gak chikana ngajorode kan sa Sudanese naka ka kelot ko ken chika chong kel ke RSF ke Rapid Support Force ke kujamo kan video no kona chala online kuma Sudan les kana ngai kana they don't feel sorry for slaughtering South Sudanese in Sudan and majikan lat ka wan madene ka Al Jazeera state let kana ngai kana according to manan kana gor ko kana gor an wargamo ngai kana no kana ne de konti la South Sudanese ten winimi akane nakaka angaika angum kula ngot mide kula gang antama michigan kula arno nak de ni kena nakan South Sudanese ngaikana angum ko kum South Sudan ko internet ke social media Facebook and TikTok ko lega ka jamo na mandara o shi kum South Sudan she fail kala dandalat ko jen de jojano yerkani shongran ko jigan gorno ba ngaji manan shora la ta danan cha South Sudanese cha ne kaje mo kon ka reality ne de kona naka rudian dial kanwari ngada je gwa la ne te kon te cho ka Sudan ne de shiro barka ron kin dangra wi wal joge dan te naka kanwari nak point self ki me yadi jan dang na jene nang nwari sekenak naga dana naka ka nang mi je ko telewin mon mi shegwich ajena ku yena neno te lada jeno erone dana cha nang nwari ka juba sha je de team ko cha mass number of people chaga nagan point and kirma yadit neme anu ba social media ban te ka kor o jen chebe de je connecting content chanak tila South Sudanese kariudian kanware la tana da no ka jang chanak go cha jang nang wan chaga nak native 400,000 ten cha lat gwandi den dana chirach kanware oje chal ke jodamo cam ten ngwan nware tin kana cam to kokien mishran gwije ja de gach nware to ngwan ka bala no isha mandan le ro do gwad me chaje de lat ala o kwa la wo ni jen mandan ngoten laden o de ran de ro do gang karan take freedom of speech na mane bat chonka ana bat kane chong akir me yadit kane de kon ta South Sudan chet kane de kon tilan ware long kane den kon tin bat ka chon dien tin cha chon dien cha kam ka en mu be chame ge kum South Sudan eno ba social media ge chaju ge jeno jen mugwa joga na o cha mi me turn konen cha la rech cha bu de gu kwa la re ne nei ene nei kame sha kullu jan tama kum Sudan no nakan South Sudanese ko chi South Sudanese chi kan Rapid Support Force chi kana chi ke chonga jakel nakane kon tila nuari iko wa chi ke chonga Rapid Support Force agwade dane kap ko wan madene ne me thar kon kur Sudan toka ka chen me changa wal de ka pai ngwan chango de pai ngwan dio je chango de pai ngwan ron ken dang ro dio je ne dane to kormo me chi kor me to ken ne ngwan chi ren bar te ne te chi ga ka juba te ga ka jen wan madene mo ken wi di al ko ken tin tere wi chaka Sudan
Jene tak churin barne te chamakre kurun gwazmi ko ngaje jenu en Sudan tene so Sudanese ngwan tenelong ten warten te taten te jangten Sirun en ngwan te kon te te mana ken te ka ngwan chikan mana in kan nongre wi ka so Sudan ne de kon je dot rudien kan wari lon ko taram loka nwar ngura kan na wana no dong de ko rien lo chire ko mo che do nga che do nwar ko ne chi do tongomi kan nwar ko te tongomi mo do nga ja o kan e dial te kon te chi won tongomi kan te kon de chirien bar ka jen wude shala kirma yadir me naga na ka juba 2013 15 December 2013 Shang waldi ka pai wero ron kin dangra waldi ok shi min de parwich e kirma yadir join war mom buga waka Sudan michi koren jo to kon tong mi de koren gang ko ta na da na gang so ne ko ne anaka nware ala mu me chwa go jeno mu be tot you know lari yera won tama ala leran chala de Sudan nege nware ke nege ne ko la South Sudanese re wujin wini mi ko kane to ku karap support ku force ku kane jaka nyok shi ko mu South Sudan ti kana gwan point ku mu kier point kana gwan e kane kier ma ya dire loga nga loga rapid support force ka mach chicken gwan point ngure ku mu stal me chalat kami yen gu yen South Sudan botama ko ko ne tanyo de gwan wo tel mal matrede en social media cha gag bang de japan chaling no chi spele mayo kana point de ne kwarna kirma yadi tigin yen kan ka bargazal ede kirma yadi mag de ne ayo men je gu try gu no ke spele mayo try gu no na me is thing to ite ka graphic me inte common ga pin shabne ngoda mene memorore de chaganen kan to ko lat krodin kum so Sudan cha fail ko do branda mal de je no ga and gag TikToker can a Facebook tell them no it will not bring those people to Chanak as Sudan chagmulo jok a nyok mila silent and our sha human right cha be exercise ko dong de jalat ko social media ano they now they can man talk they can share online like okay they have to talk about their right okay they can allow no more do they kum Sudan South Sudan there no more there jawojan antama den wana point in kuumɛ South Sudan de kan manana shalat kuumɛ dun Sudan de kan aloy ko antama kan aloy me shanga shaling no shiga delegation ke team they put the team together you know to investigate the ongoing violence committed by the Sudanese army you know they can investigate but until right now it's a backfire ala point den wude shala Abdel Fattah men cha gar kum South Sudan a jene television ne kun nakaka ko shiga duwati kanalat ngum ba ko lele kum South Sudan tam bige te bang lora bang no ne ko na kare wich ke Sudan chala ro na ka ko chi ke duat kana la chi ke shon kel ka rapid support force wan madeni me cha ka ba kana de shal ke rapid support force tit ke Sudan ko chi ke te ron che de kana chi na da wich ko tie ka witin kon tin te ka border de na oten chi na de jen tin no ko cha ka ba rebel tin pan ken ke Sudanese so nyok no kana chi kana guru na de ka jen chuna ju chenga kel bro fujit bu dawo bu nyoko jen no jan ta dan den jelna banne ga bendien ken yu bugoro me chi ga rap support po chi kana jore wuj kan ne te ale ko ne jore re wuj la so Sudanese ko ngai ken tel ka kor ka kumen ber rar ka tel ka kor ka kumen chi berej chu kan chu dot jan do budan nakake ban ta mi chi kumu Sudan cha laro yen pain kun ka nak ne kun ngai ne la kan kana kach chicken lar je tin no ngode anim dong te ke lero den ben ban men chala kum Sudan horrible news news mi jek arrange mi jek men chala kum Sudan ano lar ken nakan South Sudanese e ka chondien e ko ken shi ka rapid support for the chicken chonga jekel no ke jante ke video ndi ala kon ken mu kum South Sudan ko le silent na ko cha bu ke cha bu ngai mun da lero de laro no mun shi chong name jan tar komandan en gaka social media name loko ba mandan to ba jangat you know loko kuma sa Sudan te ke le da karwa da ta shabu share ka social media ka TikTok ka tete kan kon ko awareness ko ala to ko je
che do mo there TikTok and Facebook there ka ban no she and do mo anyok especially che Facebook che de gak da mo gak je de gang TikTok ko TikTok of course TikTok take a tong long tele restriction di return but Facebook take a restriction tell them a chang share a message they share a message but chitur share they mid look on graphics meaning kon quite share do know you can get and the jana kul take manan message ni kan direct MTN dun South Sudan Zen ko bikan content jakan ko banen ke network dien kan bukan ke gak you know kan ba ta danen jire me to oja ba ka gak kan diality you know the South Sudan National Communication Authority should have directed telecommunication companies to block specific social media accounts promoting hostility, disinformation, or inhuman content rather than shutting down Facebook and TikTok entirely. Yakane, again, Ramadan, take South Sudan National Communication. Again, they gang opinion content lat karato chade gang ne Facebook helio, ke chade gang ne TikTok helio. Ko TikTok take a yuri jekatin South Sudanese, ke take a yuri jekatin bo. Native cocaine, you know, go TikTok take a yuri jigatan. Chang mala don't tan and misha petty sharp verify, don't you wait at the end. Chang let us Sudan ka use jagua. Yeah, jicken you. But right now, baka yarlong ko tell a dorm budget. No more. So my suggestion can you calling and me? Oh no, you should use YouTube. You know, use YouTube. Go YouTube doing a mid tell graphic content and angathen so. And money they and they use my gen content creator ka chai gagra ka TikTok and Facebook so you should use YouTube now go ne me gen an go de nyoy ke lan bi ta kamal bye bye